nung tini hayo student ko hay ke job nai tung tong ko nung jodio ma hay ngi tong khong ke na o video no belai ne help khaina ke o video na nung ta bo lai attention ro wi nai wi tong ra di student ngi tong khang ke na tama bu sini ma graduation khaiwe job na nai oma hay ngi tong wan chom ke oma hay ke wan chom na wi ne tini hayo nung jodi job nai tu wi tong khang ke na buji man nai ha job tini hayo belai ne crisis in thang ha job tini hayo guri khangai thang ha ke oro jaga bo je kisa masa tongmani bising fana se tini hayo o notice na nai ne di tini pra government 90% job na private ro ni company ro recruitment khaisin nai they only 10% simi se government recruitment khaisin nai 90% job se private se recruitment khaisin nai hanke na private ro te reservation kare kha ST OBC general te bo haike khagja kare kha je borok na ni musugo bono no borok na sinai ke borok sabano na sinai je borok ni thaniwo skill tongnai bono oro bising fana jeng mangkha mawi fana se je salary mai tong mane bobai tini hayo je dam mane moroi tong daily moroi tong petrol se 100 sky tong le ha kulok nai de je salary mai tong mane ba family bu sabu tui ro no tui thang mane de kaha school phurung musu kaha nok tang ni musu go kaha khin tong ni musu tong mane de salary ba mayang thang te oro bising se boine tola samung khai mane bangai why show you gali simanan ko bukhawo kosto nang na jar kesi o ma ges manan ko ai pas bosa si kre khang ka tang option tong si business chini thani wo option tong tong si gata bo zum business khai ni thang hang ke bo chini thani two type business tong kaisi kana self employed business te kaisi kana networks na wi business khai mane networking business ta bomna choice khai na self employed business okay na active income khai man nai networking business okay na passive income khai man nai jate ulo sala nang samang khai ka tongphan nin thani wo rang phaiwi tong nai ja baksa baro rogle passive income na choice khai passive income na choice khai na life successful ngai tong bayo baksa baro khaikhe na angna kha khai nang bono na choice kine passive income na choice khai na gaseng ta passive income khai ni thang gaseng network business ma khai sinai ke network business khai ni thang kana business kana first kana product tongani nang nai ke product ni tei rom kha ni ni thani wo kaisa product tong je phana rom sidi product tong ke product na toma khai ni nang nai sales khai ni nang nai bono sales khai ni thang kana buska ni borok ba deal khai ni rungani nang nai
tang ni sak sama sung nai di deal khai ni de nang reng bus kang ni borok bai जों स्कुल कलेज तो जों मार्क्स का तो बडी जों सोलोङै फायबो बसकानि बर बाय डिल खायनि तो जों फोरोंजाया ताकसिनि थानियो सोलोंजासो गरैखो ओङै दङो रोंनाय दे कायसा मानैनो सोलोंया ओङै रोंनाय दे न मा सोलोंनाय हा क फार्स्ट बेन तान सोलोंना कास्टमार बाय बाखेनो डिल खायनाय बसकानि बर बाय बाखे डिल खायनाय रोंगाने नांग्राला हा बना फास्ट केना केबोनि परे जों तमा नां दं जों लाइफ जों पैसिव इनकम नां दं के पैसिव इनकम जों कमाय खायनि थांगा केना जों तां खायने जों टीम सुनानै नांग्रा सिनाय टीम सुनावै लीड खायने रोंगाने नांग्रा सिनाय जाते बसगां फालो सामों जों खायमे दंफान इनकम फाय दंनो जात निनि टीम सुनावै नों लीड खायने रोंगा केना पैसिव इनकम बिल्ड खायमो तब बोनो बतां खायसिने लीड खायनिबो हायने हाय मा सोलोंफैसिनाय कतमा नां दं बिजनेस प्रोडक्ट नांग्राबो बसकानि बर बाय डील खायने ते टीम्स ना टीम न लीड खायने नां दङ के प्रोडक्ट न बारोग्रास जे निन थाने प्रोडक्ट दङ रंखा ता नांसिने ते खायने डील खायने लीड खायने ओ मानैनो तब नों सोलोंगानि दे मोसो ओ मानैनो सोलों पाइला हांके नों बम हायखि इनकम खायनि मोसो खायना मला हा निनि थानियो आसनि वैल्यू फाइ पाइला हा निनि थानि स्किल फाइ पाइला हा नों जे मोसो माने नों बिजनेस बिल्ड खायना मला हा निनि जे एक्शन खायमानि बने रेजाल्टफोरखौ फाइनाय हा पहिले सिगां तामा खायने सोलोङै माना गोराना सोलोङानि गोबां नाया only 3 years सोलोंखे नोङो जों कलेज ग्रेजुएट खायनि 3 years टाइम नाङै दङ इंजिनियर को तो 4 years कोसि 3 years नाङै दङ के 3 years एक्सपीरियंस खायैना दे बिजनेस सोलोङैना दे बन परेके लाख इनकम खायमसु 2 लाख इनकम खायमसु गारि नामसु नि जे ड्रीम्स दङ अचीवमेंट खायमाना है बिजनेस नों सक्सेस खायमाना है को ओ मानैनो न फास्ट सोलोङानि नांग्रा दाबो नों चॉइस खायना दे नों बम हायथिनि लाइन नायनि मसु नों दिना हाय स्टूडेंट थं के बसकां जराबो जॉब मानाय हिनायबै दे जॉब मायाके बखरो साइटोंनि मुसु हाकेनो तिने हाय मामा बरनो जॉब नाइतुबै मायांगै अलरेडी साइज दं बाहाय खायनि मुसु तानिनो थानि चॉइस खायदे नों नाइतुबै दं हांके समायनो जरा लस दे खालायलिया मा सोलोंसिनाय दिनै याब्रिसे हांके सि खोना हानाय दिनै निनि डिसिजन सि खोना रिजल्ट फाइनाय निनि बसि फ्यूचर ना नों ता डिसिजन खायदे निनि लाइफ नों बाहाय खेनायनि मुसु बखरो साजक टेंशन प्रेशर के नों तंगानि मुसु हाय केबा फ्रीडम खुशी हैप्पीनेस के लाइफ बिलानि एन्जॉय खायदे नों तंगानि मुसु गै दं वा शा साइमानि जरावो जयस खायना सिदि जयस खाय जदि नों बिजनेस रोंगानि मुसु दङ रेस्टार खायसि तलाव लिंक रजाक दङ ओ लिंक रजागो न रेस्टार खायदि बनि परेखेनो पर्सनल खेनो जों डिस्कस खायबाय जों सोलोंलायनाय दानि खेनो आंबो सोलोङैनो दङ खेनो ताबो नों बायखेनो मिलै सोलोंलायथिसिना जों जतनो मिलिवैनो सोलोंलायनाय दानि मा सालां हमनो कगनो काहा कगनो खेनो जों शेयार खायावै दंमाया शेयार मा खायबो निजे ता सोलों दङ बुसु हैप्पीनेस बुसु खुशी दं ओ मानैनो सोलों दङ ओ मानैनो जतनो दङ हाजों बाखसि हाजों मावो ओ कगनो जरातैनो आखेनो बागलायो आखेनो खालि कालायनाय दे रेस्टार खायसिदि ते बिजनेस आखेनो सोलोंलायनाय सल्यूशन आखेनो कारेलायनाय जिने लाइफनि जे प्रब्लेम रनो दंमारनो के खालायनाय गासैना गेमनो भिडिअ न नों निने दल बायरनो नों सिरनि मुसुक दङ जे गोबांना बरक तिने हायबो प्रेस हारजों जा दंनाय 90% सि प्राइवेट जॉब सि रिक्रुट खायसिने बाके जॉब मा सिनाय बा टेंशन नाय दंनाय गोबांनो दंनाय बरनो नों हेल्प खायनि नि दायित्व दङ हेल्प खायनि बांगो फार्स्ट ओ भिडिअनि थ्रु अन नों शेयार खायबो हेल्प खायनि मानाय दे चिन्ति प्रसानि बांगो नों मावो नों खायने अगन शेयार खायरसि गमालायनाय जों वेबिनार दे नेक्स्ट भिडिअ फर बाय बाय